Dobar dan, ovo je AC generisani podcast Balkanski pregled sa vestima iz okolnih zemalja. Posetite naš sajt i izvorne sajtove za detalje o vestima. Cilj nam je da vas informišemo o najnovijim vestima sa Balkana. Ja sam Lazar, a sa mnom je Milica. Danas sklapamo jedan pravi balkanski mozaik. Od snega i kiše, preko ulica koje ostaju bez vode i protestnih kolona, pa do velikih tema iz ekonomije i bezbednosti. Ajde da krenemo lagano, od vremena, jer ono nam danas bukvalno režira dan. Ja sam Milica i da, vreme stvarno otvara epizodu samo od sebe. Iz Severne Makedonije stiže priča o nestabilnom danu, oblačno, povremeno padavine, uglavnom kiša, ali na planinama sneg. U nižim predelima mešavina kiše i snega, a na istoku čak i uslovi za retku grmljavinu. Duva pojačan severni vetar, jutarnje temperature su od 1 do 7 stepeni, a dnevne od 7 do 13. U Skoplju, oblačno, kiša i severac od 3 do 9 stepeni. I da ne bude zabune, najavljuju kratku stabilizaciju sredinom nedelje, pa onda ponovo jače padavine noću i u petak. Ukratko, jakna, kapuljača i plan za rezervnu varijantu. Kad smo već u tom zimskom filmu, prebacujemo se u Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo je osvanulo pod belim pokrivačem. Meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vreme sa kišom i susnežicom, a na višim predelima i slab sneg. Jutarnja temperatura oko 1 stepena, tokom dana do oko 5. Dobra vest je da bi padavine trebalo postepeno da slabe. Ali znate kako to ide, taman se opustiš, a ono opet klizavo. U istoj informaciji provlači se i važna napomena. Stanje 17-godišnje devojčice Ele, koja je teško povređena u tramvajskoj nesreći, opisuje se kao klinički stabilnije. Držimo palčeve da taj trend nastavi. Kad već pominjemo Ele, evo i konkretnije. Iz Sarajeva stižu nove informacije da je klinički stabilnija, ali i dalje zahteva intenzivan tretman na odeljenju za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu terapiju uz nastavak rane rehabilitacije. To je ona vrsta vesti gde ti je drago što čuješ reč stabilnije, ali te odmah preseče deo i dalje intenzivno. Nadamo se najboljem, a porodici i lekarima snaga i mir. I sad, iz Sarajeva, još jedna praktična vest, ona iz kategorije da ne poludiš ujutru kad otvoriš slavinu. Najavljeni su mogući prekidi u vodosnabdevanju ukupno 28 ulica zbog popravki kvarova na vodovodnoj mreži. Normalizacija se očekuje po završetku radova u poslepodnevnim satima. Dakle, ako ste u nekom od tih delova, kanister, flaše pa malo strpljenja. Nije glamurozno, ali je realnost gradskih sistema. Kad pukne cev, nema filozofije. A kad sistem ne radi kako treba, ljudi izađu na ulicu. Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu, ali sada na proteste u Sarajevu. Okupljanja mladih traju još od 12. februara, posle nesreće u kojoj je stradao Erdoğan Morankić. Protesti su već doveli do ostavki premijera kantona Sarajevo i direktora gradskog saobraćajnog preduzeća. Poruka mladih je jasna, nestaju, traže istinu, odgovornost i sistem koji štiti živote. A stigla je i podrška preko granice. Studenti iz Novog Sada poslali su poruku, niste sami. U regionu, ta solidarnost ume da bude glasnija od svih zvaničnih saopštenja. U sličnom ritmu ulice i politike idemo opet u Severnu Makedoniju. U centru Skoplja uvodi se poseban režim saobraćaja zbog protesta ispred vlade. Savez sindikata najavljuje okupljanje na bulevarima Ilinden i Sveti Kliment Ohridski, sa početkom u 11 časova. Saobraćaj će po potrebi biti preusmeravan, a policija uvodi poseban režim u užem centru. Dakle, ako ste tamo, planirajte obilaznice i ostavite malo više vremena. A kad sindikati izlaze, obično ne izlaze zbog sitnica. Tačno tako. Savez sindikata Makedonije traži povećanje minimalne plate na 600 evra i povećanje svih ostalih plata za 100 evra. Najavljuju blokade. Vlada bi bila treća institucija koju blokiraju, posle parlamenta i privredne komore. Kažu da dogovor o rastu plata i subvencionisanju doprinosa nije postignut i pominju i mogućnost 24-časovnog štrajka ako se ništa ne promeni. A ako zahtevi ne prođu, očekuje se samo automatsko povećanje minimalca u aprilu za oko 1500 do 1700 dinara. Ovo je onaj moment kad se pregovori pretvore u test živaca, i za vlast, i za radnike, i za ceo grad koji pokušava da funkcioniše. Hajde da pređemo na temu koja je uvek osetljiva. Voda i prirodni resursi. Opet Severna Makedonija, šire područje Struge, analiza upozorava na potencijalne rizične tačke oko izvora kod sela Šum. Pominju se zemljani radovi blizu izvora, širenje periferije grada, hemijska sredstva u poljoprivredi i neformalne deponije.
Poseban problem je krški teren, gde su podzemne vode osetljive, a posljedice nekad ne vidiš odmah. Predlog je prilično direktan. Detaljna hidrogeološka studija i moratorijum na iskapanja dok se ne utvrdi uticaj, uz jače inspekcije i više transparentnosti. Ukratko, voda nije tema za poslećemo. Idemo sad u Hrvatsku, ali kroz jednu temu koja se tiče svih nas. Šta jedemo? Državni inspektorat obaveštava potrošače o opozivu 4 mesna proizvoda zbog prisustva per i polifluoroalkil supstanci iznad dozvoljene granice u svinjskom mesu. Povlače se proizvodi poput dimljenog svinjskog jezika, jedne vrste kobasice, domaće kobasice i pečenih prsnih vršaka, uz konkretne serije i rokove trajanja. Poenta je jednostavna. Ako imate nešto od toga u frižideru ili zamrzivaču, proverite deklaraciju. Ovo su one vesti koje nisu dramatične na prvu loptu, ali su važne, jer poverenje u lanac hrane mora da postoji. A kad smo kod svakodnevnih stvari koje udaraju po džepu, u Hrvatskoj se priča i o stanovanju. Vlada najavljuje program priuštivog najma da bi aktivirala ogroman broj praznih nekretnina, ali arhitekta Janko Kralj to kritikuje vrlo oštro. Njegova poruka, takav program bi mogao da podigne cene najma, da otvori prostor za pranje novca i da se novac možda pametnije uloži u izgradnju novih stanova, umjesto što se pokušava oživljavanje svega i svačega bez jasnih kriterijuma. Ovo je klasična rasprava, da li tržište rešava problem ili ga samo elegantno prepakujemo, a ljudi samo traže krov koji mogu da plate. Još jedna gradska priča iz Hrvatske. Bjelovar uvodi novu zonu za parkiranje i strožu naplatu. Predlog ide na javnu raspravu. Uvodi se nulta zona oko centralnog trga sa ograničenjem zadržavanja do 2 sata. Širi se i prva zona naplate na deo centra, produžava se radno vreme naplate do 20 časova radnim danom i do 14 subotom i ukida se mogućnost umanjenja kazne za vozače bez karte. U praksi to znači manje snaći ću se, više plati ili pomeri auto, a javna rasprava traje 30 dana, pa ko ima komentar sad je momenat. Iz Hrvatske jedna vest iz Sudnice sa dosta lokalnog šmeka. Gradonačelnik Sinja i poslanik Mosta Bulj ide na ročište sa preduzetnikom koji ga tuži zbog navodne povrede časti. Bulj kaže da ga tuže zbog njegovih komentara o stanju autobusa, kako su, citiram u slobodnom prevodu, stariji od Mojsijeve šlape. On insistira da je bezbednost javnog prevoza iznad politike i interesa. Sad, ovakve priče su uvek balans, s jedne strane javni interes i kritika, s druge strane ugled i odgovornost za reč. Sud će reći svoje. Idemo u Rumuniju, gde se politika kuva na visokom nivou. Predsjednik Nikola Dan sastaje se sa liderima koalicije u Palati Kotročeni. Sastanak dolazi nakon što je koalicija postigla konsenzus o rezovima u administraciji, uz izuzetke za obrazovanje i zdravstvo. Pominju se i moguće izmene lokalnih poreza, reforma javne uprave i paket ekonomskog oživljavanja kroz uredbe uz amandmane za odbranu, bezbednost, obrazovanje, zdravstvo i kulturu. Ovo zvuči suvo, ali je ključno. Kad država steže kaiš, najvažnije je gde će rezati, a gde neće. I koliko će građani to osetiti na računima, uslugama i kvalitetu života. Rumunija je danas i u planinskom modu. Za posljednja 24 časa spašeno je 111 osoba sa planina. Bilo je ukupno 103 poziva za intervencije, a 48 ljudi je prevezeno u bolnice. Najviše intervencija zabeleženo je u nekoliko oblasti, uključujući Lupeni i Brašov. Ovo je podsjetnik da zima u planini nije šetnja po parku i da spasilačke službe rade ogroman posao, često u baš teškim uslovima. I još jedna rumunska vest, ovaj put o bezbednosti. Nakon tragedije u kojoj se malo električno vozilo zapalilo tokom vožnje i usmrtilo jednu ženu, nadležni pokreću provere. Najveća online platforma povukla je model iz prodaje, a ministar saobraćaja poslao je kontrolu u rumunski autoregistar da proveri procedure homologacije i upisa. Kako god gledamo, tehnologija ide brzo, a pravila i kontrole često kaskaju. I ovde nema prostora za kompromis. Bezbednost mora da bude prva stavka, ne fusnota. Da završimo rumunski blok jednom snažnom ljudskom pričom. Organi žene u stanju moždane smrti spasili su 5 života. Jetru je dobila 13-godišnja devojčica koja bez transplantacije nije imala šansu. Srce je transplantirano muškarcu od 51 godine, pluća mladoj ženi u Bukureštu, a bubrezi 2 pacijentima u Jašiju. Porodica je dala saglasnost u najtežem trenutku i to je odluka koja drugima vraća budućnost. Ovo je onaj tihi heroizam o kojem se retko priča dovoljno. Prebacujemo se u Sloveniju, na ekonomiju i berzu. Akcije vzajemne biće kotirane na berzi 4. marta.
Planirano je izdavanje više od 73 miliona akcija, a broj akcionara je ogroman. Preko 444.000. Najveći vlasnik ostaje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Očekuje se veći promet nakon otvaranja individualnih računa 5. marta, a akcije se mogu preuzeti u naredne 2 godine, najkasnije do 4. marta 2028. Za građane to može da bude i prilika i zagonetka, šta znači imati akciju, kako se njome trguje i da li to donosi stvarnu korist ili samo papir u fioci. Vidjet ćemo kako će tržište reagovati. Idemo u Grčku, ali kroz finansijsku priču koja utiče na ceo jug evrozone. Premije prinosa na državne obveznice južnih zemalja su blizu nivoa kakvi su viđeni pre globalne krize 2008. Analitičari kažu, teško da može još značajnije da padne bez dubljih reformi i jače evropske integracije, bankovne i kapitalne unije, možda zajedničkog zaduživanja i fiskalnih kapaciteta. Evropska centralna banka najavljuje početak ciklusa snižavanja kamata, ali istovremeno se približava kraj fonda za oporavak, što otvara novo pitanje, šta posle? Ukratko, finansijski mir je moguć, ali nije besplatan, traži ozbiljan domaći i evropski posao. Još malo Grčke, ovaj put priroda i nauka. Posle godinu dana praćenja seizmičke aktivnosti na Santoriniju, naučnici kažu da je reč o šumu seizmova, uglavnom tektonskog porekla, uz znake magmatske tečnosti koja je aktivirala važne tektonske zone. Potresi su bili na dubinama od 5 do 15 km, a nema indikacija plitke magmatske aktivnosti niti neposrednog rizika od erupcije. Vrh aktivnosti je bio početkom februara 2025. pa je onda sve opalo. Dobra stvar, planiraju nadogradnje mreže za praćenje. Santorini je simbol lepote, ali i podsjetnik da živimo na planeti koja stalno radi u pozadini. Iz Mađarske, jedna laganija priča da odmorimo glavu. Lokalni ribolovac je u jednom jutru prvo upecao smuđa težine 3,9 kg, a nekoliko sati kasnije, soma dugog 185 cm i teškog oko 60 kg. I najlepši detalj, ribe su vraćene u vodu. Fotografije i video potvrđuju ulov, a priča se koristi da se naglasi odgovorno ponašanje ribolovaca i upravljanje vodnim sistemom. Nije mala stvar uloviti takvog predatora, ali je još veća stvar vratiti ga nazad. To je taj sportski moment koji vraća veru da ne moramo sve da uzmemo, možemo i da sačuvamo. Kad smo već u Mađarskoj, tu je i kulturna nota. Huša Gjoket, posljednji dan pre korizme, vrhunac karnevala. To je onaj trenutak kad se ljudi maskiraju, sprema se hrana, palačinke i generalno posljednji veliki izduvni ventil pre posta. Tekst podsjeća i na paganske korene i na savremeni smisao. Zajedništvo, radost, malo ludovanja u granicama. Iskreno, zvuči kao recept koji Balkanu nikad nije bio stran. Kad je teško, napraviš karneval i preživiš. Sada kratko, Ukrajina, ali kroz mađarski medijski ugao. Navodi se da ukrajinski analitičar predlaže sistemski rad usmeren na političke promene u Mađarskoj, pominjući informacione i psihološke operacije uz priču o pritiscima i optužbama između strana. Ovo je ona vrsta teme koja se brzo zapali jer ulazi u zonu geopolitike i unutrašnje politike. Za nas je važno da primetimo, retorika je oštra, tenzije su realne, a posljedice obično osete obični građani kroz polarizaciju i nesigurnost. U Mađarskoj i jedna teška, crna hronika, porodična drama u Dunafeldvaru. Prema navodima, muž je napao ženu, pretio nožem, zlostavljao je i vezao, a ona je kasnije uspela da pobegne kroz prozor sa bebom i potraži pomoć u pekari koja je radila. Kasnije je pronađen mrtav 43-godišnji muškarac, a smrt se vodi kao samoubistvo, istraga traje. Ovo su vesti koje ne ostavljaju prostor za komentar uz kafu. Samo podsjetnik koliko je nasilje u porodici ozbiljno i koliko je važno da sistem reaguje brzo, a okolina da ne okreće glavu. Iz Bugarske stiže vest o solidarnosti, ali i povodom nasilja. Gradonačelnici iz cele zemlje planiraju da se okupe u znak podrške načelniku sela Bistrica, Samuilu Popovu, nakon napada i paljenja imovine. Zadržano je 5 osoba, a motiv se, prema istražnim podacima, možda povezuje sa njegovim dužnostima, konkretno akcijama otkrivanja ilegalnih smetlišta. Poruka je jasna. Bezbednost lokalnih funkcionera i njihovih porodica mora biti prioritet. A i šire, ako se ljudi koji pokušavaju da uvode red zastrašuju, svi gubimo. I još jedna bugarska tema, ali iz rubrike borbe protiv dezinformacija. Tekst razbija mitove o mašinama za glasanje, koje neki nazivaju Madurovke.
Pojašnjava se da su tvrdnje o manipulaciji kod bugarskih mašina dezinformacije i da postoji papirna traka za proveru. Zašto je ovo bitno? Jer sumnja u izborni proces direktno potkopava demokratiju, smanjuje izlaznost i otvara prostor za kontrolisane glasove. U prevodu, nije sve teorija, nekad je samo pokušaj da se ljudi umore i odustanu, a kad ljudi odustanu, neko drugi odlučuje umjesto njih. Bugarska donosi jednu međunarodnu vest. U Ženevi se održava drugi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vašington traži stroga ograničenja iranskog nuklearnog programa i raketnih sposobnosti, a Teheran ublažavanje ekonomskih sankcija. U pozadini raste i vojno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u regionu. Ovo su pregovori gde svaka reč ima težinu, a svaka pauza u razgovoru zvuči kao loš znak. Za Balkan ovo je daleko, ali posljedice takvih tenzija često dođu do nas kroz cene energenata i novu globalnu nervozu. Da ubacimo jednu lepu, kulturnu vest iz Bugarske. U Jambolu se organizuje besplatna pozorišna predstava za decu u okviru inicijative Teatar za male prijatelje. Predstava se izvodi 18. februara u 18 časova, a ulaz je slobodan. Finansiranje dolazi i kroz evropske programe, cilj je da kultura dođe do kvartova i do dece koja možda inače ne bi imala priliku. Ovo su male vesti, ali prave razliku. Kada dete ode u pozorište prvi put, to se pamti. Još jedna evropska vest koja je odjeknula i kod nas. U Španiji, u mestu Malju kod Barcelone, izbio je požar u ostavi petospratne zgrade. Poginulo je 5 osoba, a 4 su zadobile lake povrede. Vlasti veruju da su stradali bili mladi ljudi, možda i maloletni. Uzrok požara se istražuje, a identifikacija je otežana jer su neka tela karbonisana. Teško je to slušati, ali vredi reći, bezbednost zgrada, protivpožarni izlazi, uslovi stanovanja, to nisu papiri, nego razlika između života i tragedije. A iz Slovenije još jedna bezbednosna priča, ovaj put iz Austrije. Podignuta je optužnica za terorizam protiv 21-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je planirao napad na koncertima Taylor Swift u Beču tokom turneje. Koncerti su tada bili otkazani, a sada se slučaj kreće kroz sud. Ako bude osuđen, preti mu do 20 godina zatvora. Ovo je podsjetnik koliko su masovni događaji postali logistički i bezbednosno zahtevni. I koliko je važan rad službi koje često spreče nešto pre nego što mi uopšte shvatimo da je postojala pretnja. Za kraj, vraćamo se na širu sliku iz Severne Makedonije. Jedan analitički tekst o takozvanoj Monroe doktrini, spoju Monroeve doktrine i ideje Amerika prvo. Poenta je da se razmatra šta to znači za male zemlje. Više suverenizma, više pritisaka ili nova prilika da se pametno pozicioniraju. U tekstu se sugeriše da bi Makedonija mogla da traži prostor kroz infrastrukturnu, vojno-bezbednosnu i ekonomsku saradnju, uz balans prema Evropskoj uniji i transatlantskim partnerima. U prevodu, svet se preslaguje, a male zemlje moraju da budu posebno vešte, da ne budu ni izolovane, ni nevidljive. I to je današnji mozaik. Imali smo sneg i kišu, proteste i gradske kvarove, priče o hrani, stanovanju i parkiranju, ozbiljne teme o bezbednosti, geopolitici i demokratiji, i one važne, tihe priče o solidarnosti i spašenim životima. Gde god da ste danas, ako ste u snegu, pazite na klizavo, ako ste u gužvi zbog protesta, strpljenje, ako ste u dilemi oko vesti, vratite se na izvore i proverite. Vidimo se u sledećoj epizodi podcasta Balkanski mozaik.